Mukawa-ini uyu wa Barwaka mwena wa Eastleigh nyumba namba 143 nikuo Mohamed Hassan Mohamed na Abdullahi Hussein Yusuf marare utukwa tariki 5 no gwikinya mathaa 7:30 marahithukirwo ni mikora na aria riu mataburitwo ati amwe ao ni maabithaa borithi. Kapanda juu wakacheck nyumba wakatoka. Baadaye wakaingia na hao Waafrika watatu wakapanda juu wakaongea baadaye wakateremka. Mimi tena nikawauliza hao watu wanaenda wapi? Hawakuwa na nyinyi. Wakasema wako na sisi. Methaite na mishiga ekinae aya marerikana maratunyire andu aya ciringi milioni 3 no maabithaa atatu a borithi magikio ngono manyitekanire na ciringi milioni 3,500 mishiga itatu muthemba wa pistol na rithathi 45. Sasa yule Msomali ambaye alikuwa anapiga kelele anasema amenyang'anywa pesa naye akateremka, yule mwenzake naye akateremka. Walipotoka nje walipata gari box ile ya security inasimama karibu na ile mlango hiyo ya bookshop karibu na mosque. Hapo ndio hiyo Msomali akaingia na ule mwenzake akaingia, baadaye wakaanza kazi zao. Gatagati ka aria maikitio ngono ni maabithaa atatu a borithi Wilson Teriot, Daniel Kipkorir, Alex Kandie othe kuma ceceni ya borithi ya Kayole na muraiya wa bururi wa Cameroon uikaine ta Esome Baptist. Guikuirwo acio mahingiritwo ceceni-ni ya borithi ya Pangani guku borithi magithie na mbere na gwethana na guikuirwo acio angi eri aria marekuirwo nio mari na matigari ma mbeca icio ingi. Guikio ngono kwa maabithaa ya borithi na njira ino kurarahura ndereti iria kwa ihinda iraya ikoretwo ikiario na mihehu ya ati maabithaa a borithi aria magiriire kurangira muingi maya gukorwo maranyitanira na ekinae kwagagia muingi kana o enyewe magakorwo nio ekinae. Thiku nini hituku maabithaa angi a borithi maikirio ngono magikuirwo kuiya ciringi milioni 72 kuma bengi-ini imwe mwena wa Nairobi ya ithũĩro. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.